Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, seluruh jamaah maghrib yang insyaallah kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, tepadai ripapuling tanra aku sangena kung Allah Ta'ala. Nasaba ilu ulene kuritu kung Allah Ta'ala, papalalona kung Allah Ta'ala. Natu pada angkas hadiri ilalana ulama barakat na kung Allah Ta'ala. Narisalai sininna urusatta. Isalai sininna jama-jamata. Tak lain dan tak bukan kecuali pada angka kikur itu pasilin nerengi kewajibatan law di Allah Ta'ala barakuan mengi pada angka ki nama seikur itu Allah Ta'ala. Ya baraman nasari sisi tamak kadai. Amuk tamanganna suruga si dia tahu tania nasabak maigana amalatna. Makutu baro amuk tamanganna neraka si dia tahu tania nasabak maigana dosana. Iya kia diputamai ilalan nasuruga si dia tahu nasabak riamasewi kuritu oleh ripung Allah Ta'ala. Jadi kong kade ceng kipigau aja ta pandangin tengi makadau bicu mua palanna boleh jadi bisesena rode ceng bicu apalanna okoi romon ronataro rio renunna kung Allah Ta'ala. Makutopare naruk dosa ito nawat di kipandangin teng makada bicu mua dosana nekia jakam manaha okoi romonro dosa bicu nasabari nanagaldiki
kung Allah Ta'ala. Salawat mapassalama masari alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gisimata masalawat ri Nabi tania alabangan ri akhirat bawan alulungan. Kuito paro nigi may salawat na ri Nabi riwiritui alabangan ri dino. Pada padanna di makadani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya nigi masalawa kuriya khamsami'ata marrat wa kalimarratu kulla yaumin ila lanna sasusiwani 500 agana sanabita lam yaftaqir abada urade na nakasiasiman nanungang yetu tahu itu nariko masalawa kiri nabita 500 ilalan na susiwani kira-kira yero 500 isaku dituru kapan na mawata ya ibu kira-kira mawata ro 500 sa susiwani dito na mawata ya napani pat di matotoy cicil pak nesa matoro na bita makadero kasiuma ku magala macicil ya kita cicil nih ya ikwe carana cicil tungkak pura ki mas sampaja tabaca 100 pura mangaribi 100 pura isa 100 pura subuh 100 pura loro 100 pura asara 100 500 nih selalan nasa susiwani magi na tumapamula mangaribi karena pergantian hari di dalam Islam itu dipamulai timunrinna purana mangaribi betuan na iana tama na mangaribi tasel itu tanggalai tidak sama pergantian hari Masehi di waktu pitate 12 wani na patasel tanggalan itu yang pertama. Yang kedua nigi may kasalawa rinabita berpotensi untuk mendapatkan syafaat atau berpotensi untuk ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun ketemunya dalam tidur. Nah nigi siruntu Nabi tarila latin rona. Nigi mitai Nabi tarila latin rona majapku si tongat-tongan na yaitu nitai Nabi tatonga. Nasabak satu-satunya makhluk yang tidak mampu ditiru oleh iblis, syaitan dan jin alimalabina Nabi tasimata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain bisa ditiru, nayakian Nabi tidak mampu ditiru. Nah nigi siruntuk Nabi meskipun itu dilihatnya dalam keadaan tidur, majapusi tongat-tongan na yaronitai Nabi tongat. Nah nigi mitai Nabi makadai Nabi mantarani la tuhrikuhun naru. Nigi puramita ka purade na nagesay api pacalaku buru nania api pacalang api neraka. Bayar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam garetak tahunnya. Garetak. Kalau saya perkirakan tingginya Rasulullah itu kira-kira 175 sampai 180. Kok ukuran orang Arab dito na yeliwa etanrena dito na mapanci. Uluat naronabita gangka salangka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ang kedua amalan napa urang andre gurutta Al Habib Abdurrahman As-Saqaf. Nigi mailo mitai nabita
ni gamelo sita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka riolo tammatinrona nalakulakui tungka melo matinro nabaca yiwi amalangi. Ya, caranya ya rokomelo ni matinro lo kijo majene. Uraki majene lo ni ri onrot tinrota napa mangolo riki belai. Mangolo ki riki belai napa istighfar 3 kali. Ya, toba ki sebutkan 3 kali istighfar. Mapuncuk naga tengah-tengah naga yariga malampe istighfar tah. Terserah dari kita. Kakur mapuncuk astagfirullahalazim. Tengah-tengah astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Kuyro malampe-lampe astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sembarang ke gamelo tabaca koro. Nah, tentu tapala menemero lapalanna istighfar ini ya. Jakama pada seret nasoko daerah Pinrang, seret nawan ini. Maka daka di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib yang dikarang oleh Imam Al-Munziri, nigi pura masa pada subuh nabacai astagfirullah innahu kana ghaffara wit kapitu pulo ya. Nak dampeng ngipung Allah Ta'ala dosa atas salanna arwa puluh na tau. Nigi bacai astagfirullah innahu kana ghaffara tungka purana masa pada subuh wit kapitu pulo. Nak dampeng ngipung Allah Ta'ala dosa atas salanna arwa puluh na tau. Pura-pura macarama kan ibu-ibu madape nesang ustad tengkalinge gere iro nang tapak gurangi ubaci pe madakuye tabaca ni gare nabaca ni roma kada astagfirullah innahu kana tawwaba. Maka daka aga nasang astagfirullah innahu kana tawwaba. Salah-salah ni ro akatana yaro kumacoa-coa ni umuru kong kanapa guru ta catak-catai ya rega irakan si sengi. Jangan sampai salah dalam menerima ilmu yang diberikan guru-guru kita. Astagfirullah innahu kana ghaffara. Baca 70 kali setelah sholat subuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, kupurani istighfar we katallu ya, tabaca nih melampi-lampi itu ya, yang punya HP rekam atau nanti nonton ini YouTube ini ya, silakan nanti nonton, tanyakan sama yang konten kreatornya, saudara-saudara kita ini nonton ya, jangan lupa like, share, dan jangan lupa subscribe. Ya, subscribe. Nanti tanyakan nama YouTube-nya apa. Dan minta tolong nanti dibagi juga ke saya. Abalannya begini. Mangolo ni Riki Belai pekesingi tananna atita naribaca mahkada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwahi wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsadi wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil quburi. Allahumma balik ruh sayyidina Muhammadin minni tahiyatan wa salaman. Itu ni roh. Apa lah ni tu? Depa
dia apa na ulangi. Ya. Apa ulangi na rumala wat turoh. Ya. Lihat saja nanti di YouTube ini. Ya. Oh, malampilada ustaz angka kama ponco-ponco, angka maponco. Yang kedua ini yang diajarkan oleh guru kita. Niga melo narik ku hadiri inabita ridalatin rona. Hendaknya melakukan sama prosesnya tadi, ajenne kiolo na pokoloni lori unratin rota angolo kiri kiblae istighfar 3 kali. Tapa kesingi rampen na nyawatan apa tabaca makada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yulangi wek kalimah. Kata pala ni roto. Ha? Tapala ni roto usai ibu. Ha? Atau kata dia na pala ita usai. Kata pala ni ta usai. Napakima bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kata pala to ni bismillahirrahmanirrahim. Yulangi kalimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi kalimah. Kau ganda ni kalimah akadani Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa arini wajha sayyidina Muhammadin. Berani? Memponco iya. Apakah mata usai pisami meni? Bismillah pisami meni. Ia meninang CD. Mele lang ngori. Ya. Allahumma atau aciki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa arini wajha sayyidina Muhammadin. Apalah ni tau? Depa elotah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kuncinya nanti lihat ini di YouTube. Ya. Karena kita mau masuk ke peringatan Isra Mi'raj. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yaitu Nabi Ipa Isra Mi'raj. Di Nabi gaga pas sabarna. Tidak serta-merta Rasulullah diperjalankan. Tidak serta-merta Rasulullah tinggalkan kota Mekah pergi ke Palestina yang jauhnya 3.500 kilo kurang lebih. Kemudian di Palestina beliau bermi'raj. Ya rasanya mi'raj tangga. Beliau naik ke atas langit pertama sampai ke 7. Ya si'na topa sidratul muntaha. Ya. Ya si'na lauhil mahfuz, ya si'na lauhil mahfuz sidratul muntaha. Ya sidratul muntaha ada namanya rafraf, ya, sampai ketemu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekna dega ka pasabarna. Engka pasabarna. Aga pasabarna ki pamiraja inabita. Namurusidi yarwatwe dan orang-orang Islam mengalami 1 tahun yang namanya tahun kesedihan yang dikenal dengan Amul Huzni di dalam sejarah. Tahun kesedihan. Nakanay sara tamaka-maka nabita. Magi nakanay sara tamaka-maka nabita. Nasaba 2 toripojin na nabita. Talung ngasomi pasisalay na 2 tao mati. Yang pertama matay Abu Talib. Talung ngasopura na mati na Abu Talib. La matay bayne na nabitayasan Siti Khadijah. Ini yang membuat beliau bersedih. Magi na masara nabita mati na Abu Talib. Saya pernah sudah terangkan di masjid ini. Nabi berusaha
napasahada ya murena mure asahada ko mure sisang ujami ko tam suruga denule masahada Abu Talib denulai takkan ciwidi lilana na denule kedo lilana magina denule kedo lilana baca la ilaha illallah nasaba sipuna tuona aswanni siruntu nabitta alena pawakka inabitta bahkan alena pak bene nabitta nadek nang kanabaca si semua la ilaha illallah melo manimati napa melo nabaca la ilaha illallah anda tamak kulitoni nabaca. Riwayat yang lain mengatakan nabaca moje tapi si polo minabaca maka dari bawah la ilaha mati ni aga betuan na la ilaha di gaga puaw. Ini yang membuat Rasulullah menangis. Kedewi kasi amuriku. Selama ini mencaji palapoy aru Korea. Yanang kami lupa diri ka amuriku mewai ka. Ada yang bikin malu saya alena amuriku kasi mewai ka. Magi na mati natanya agamaku natini. Maka dijelaskan para ulama Yerro Abu Talib nadek na lolongang hidayah tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Ternyata selama ini pembelaannya gara-gara hanya keturunan nasab. Anurena ya, nang kami lo padiri anurena anureku tu ya pemelo ku padiri anureku mesti ya mewayolo. Itu menurut penjelasan ulama kita. Mati Abu Talib. Ya, berusaha Nabi ta itak golalo miri Nabi ta. Itak go mi pole ri Allah Taala. Yang kedua, talungas sepurana ro mati Siti Khadijah. Yang bikin sedih Rasulullah ya rawatun na melo mati ya Siti Khadijah angka parilauna Rina bitta ni yakia tania ale na paulansu ngiri na bitta. Siti Fatimah mina podang. Maka dai Siti Khadijah na podangnya anaknya. Oh anak Fatimah. Podangnya bamuna. Maka da macina-cina ummikum min lawi sarubat tayyir tafakewe matarima wahyu. Melo inala pawalum. Maka dari Siti Fatimah ini naje ummi palatui. Okwa baku maka dari Siti Khadijah masiri ka anak. Masiri ka mapau titahe Siti Khadijah. Manasa lakaina. Na masiri mo pa mangilaw rin na bita. Pertanyaannya kira-kira angkamo pagarumakun ray makukui masiri milaw kulakaina. Ibu, ang kagarumakun ray kolotasalo masiri milaw duwi kulakaina. O degaga. Siti Khadijah sarubang awak. Nacapu waraparan na mongkosoki agama na pong Allah Ta'ala. Nasaruban na bawan na bitamelo ni law melo to minala pawalo nga pa capu ni waramparan na. Na masiri mo pamapaw, matala timun na mapaw. Jadi Siti Fatimah mipawi kadaba tabarengi gere ummiku yatu sarubatta tapakewe matarima wahyu mailo inapaki pawalu. Oh terhini meni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedewi Siti Khadijah. Egana waram-param ngucap umurusu imongkosoki agama na pung Allah Ta'ala. Nasaruba sidiku bawam masiri mo kumapaw matana timumu. Maka beliau menemui Siti Fatimah, menemui Siti Khadijah. Napaliu-liu ko popana Siti Khadijah. Ya.
Biasa mo kiro pa maliw-liw pupupan na bainitan. Ha? Biasa mo ki. Oh biasa. Awat tu nama tuan ni makukoy kira-kira biasa mo pi. Oh di. Ya nulle kumako di cuaya na toliuli pupupan na bainitan la kadahay. Ni magas itu na taliwa urak mo. Nabi itu tidak. Beliau baring di pahanya Siti Khadijah. We tari Siti Khadijah. Miti irwe matanna ro Siti Khadijah di pilina Nabita. Maka dia Nabita, ya ummul mu'minin. Maga kita tari. Maga kita tari. Ya garo patari ki nasabaca puarang parat tamurusu imong kosoki agama na pungala ta'ala. Maka dia Siti Khadijah tania kasih. Ya garo patari ko karena kau dulunya bangsawan. Engkau dihina karena engkau menikahi saya. Maka dari Siti Khadijah tania kasih itu patari kak tania. Aga palik patari ki. Dan naro Nabita. Maka dari Siti Khadijah ini luar biasanya Siti Khadijah. Maka dari Siti Khadijah ya Rasulullah. Ya ro patari kak nasabak de pabajang perjuanganmu. Na capu ni warang paraku na saman na pakuleku deto na kumitan na kusalilino. Suron Allah Ta'ala. Baja sangadi ko polede na gagah. Na angka mayalo mong kosoki. Ya kotarala yung buku-buku ku narit ko mubalu kaya iki buruku na pamubalu mong kosoki agamana pumalata. Asya. Bini na tawin. La ilah. Kaya iki buruku balu na mupake mong kosoki agamana kung Allah Ta'ala surun Allah Ta'ala. Surun Allah Ta'ala. Baja sangadi na melo ko matek kasalo. Na degagalete yang mola kaya iki buruku pasisambungi pasisiyoi. Buku-buku ko na mualay aleteya. Pero Siti Khadijah. Jadi pantas memang mito na rekotar ribi Nabita. Ya. Nagay masingar ni Siti Khadijah. Naya ko angka makunrai na puri-puriyo mo'y pole rikalakain na bisa surugan itu makunrai itu. Tapi kung kamakunrai ay saka kedo mina podangi lakain na maka kusara kana podangi lakain na upano-upano natasik atin na itanro kiki yan ito la pumakunrai gam kamanyaman na palakain. Ya. Bibo. Bibo. Jadi aja na megala no kota di. Ya. Aja na megala no kota, aja tapakulik-kuling. Ya. Pak salah satu indikator maponcok sungai ya tulakaya dari kutulilay noko. Ya. Nangkalakay tulilay noko ay namocha sojo to. Ya. Itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi katoje itu kanja na kumanan na imakun rayen kah. Kanja na kumanan na imakun raye sehat lakainya. Sehat lakainya itu. Ya, itame kong kamakun reliwan na itu lakin na sehat itu. Sehat aga minimal sehat jantuna. Makin nasihat jantuna, baja sangadi nang kana runtuh susah-susah sa liwak bola, pali makada ay. Nasihaga yaitu liwak paku bola. Itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Purana ro na poya ro Siti Khadijah makada kode gaga leteyam letey na melo kumate katasi alay buku-bukuku. Musio imo pasisambungin na muale aletea. Ang kadaro pusa makbunnu-bunnu palawangan na anin na Siti Khadijah. Yaro nabitanale sa ruban na. Nalului yaro pusa na panalipa. Purana nalipa na gita, tarri na gita.
magi na tarina bitta saba yerro pusat na Siti Hadijah watwiro dena nama pajje indikator ko angka tau mapusa na de na nama pajje pusat na dena namitta nama te yati tauhid. Silahkan periksa diri masing-masing. Ya, pada taparisnya letah ya, kumapusa kita ler pusat tanah patalepa kode na nama pajje apa ngujuni lisu. Nah, indikator itu. Tapi pusat pole lindro tadi palabangan nanit tanya pusat pole alepa tah pusat pole alepa itata itu mapajje apa dia tamat tepat coba-coba mau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa Rasulullah bersedih. Mata yang murena, mata yang bainina, beliau ke satu tempat namanya kota Taif, nasabak nego pasidin na koro, sapu kedua na, sapu ketalun na koro lawi koro. Begitu tiba di Taif, la purame mania turut tawit koro Taif, maka da kongke metu Muhammad laumi ajalalo mo lapasangit tama kampungi, nasabak angkat tu agama baru na TV. Jadi sini na lisan naru kampungnya mapamula anak-anak talolo taulopo latu tomatua maka tanimana batu nitana nabi tamat-tama perbatasa kampungnya nasirimpe-rimpe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau mengeluarkan darah. Sampai beliau mengeluarkan darah, tapi Nabi tak dekna lepesangi mak dan iro darai di tanah. Kenapa? Opan-opan dan iro darai aki tanah, maka terjadi bencana besar di tempat itu. Tapi Rasulullah sengaja dilap darah itu nadekna dan aki tanah. Oleh malaikat pak jagana bulu'e kadai Muhammad jallo ni bulu ke kamu jallo upatapai mana ngiro tau rempak ngeko jallo ni Muhammad ke ka bulu mu jallo iya to akara kalau upatapai mana ngiro tau rempak ngeko he akan apa nabita inna qaumi la ya'lamun. Luar biasa Nabita. Aja sesungguhnya kaumku tidak mengetahui. Aja lalu. Bahkan di dalam kitab Barasan itu dijelaskan bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim mayyatawalla. Aja saya berharap maladai kupurongan-rongang angka masupo leritulan surbinna yang akan masuk dan mengikuti agama ini. Dan itu terbukti hadirin. Sampai hari ini kota Taif yang dulunya melempari Rasulullah karena doanya Rasulullah, hari ini kota Taif 100% umat Islam. Cabana kapan di Makoro? Tama kirisi di kampung nasi rimpa-rimpa kiki pak kampungnya natap popole malaikat pak pengunduran na bulu kadeh jallo ni kega na bulu mu jallo law patapay man ngito rimpangik ko he non leba kadau alaman ngiro bulu makelo ko he aja kami mesti sa patapay man ngi makurang jarai tapi Rasulullah tidak. Disitulah luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama yang menyebabkan kenapa yang Isra dan Mi'raj. Yang kedua, kenapa Rasulullah di Isra Mi'rajkan? Karena ada satu perintah yang tidak bisa dikirim lewat Jibril. Perintah agaro, perintah sempadan. Perintah na puasai lewat Jibril ke Rasulullah. Perintah na haji lewat Jibril ke Rasulullah. Perintah na sekae lewat Jibril ke Rasulullah. Tapi perintah salat tidak bisa lewat Jibril. Alena Nabi tayolli menrek manguluri pun Allah Ta'ala. Makanya dalil tentang Isra dan Mi'raj itu diterangkan dalam surah Bani Israel atau surah Al-Isra ayat pertama.
Jadi pun Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Mapacingi pung Allah Ta'ala palanan pening koritu atan nari sewai wani oleh masjid etanaharan nalauri masjid Baitul Maqdis masjid pura ripa baraka ego dininna koritu sare kuwa manginari pitaya sinin tanra aku sangan nai pung Allah Ta'ala majapus hitung-hitungan nakor itu pung Allah Ta'ala suku patitan na nenni yasuku paring kadinganna. Ayat ini dimulai dengan kalimat subhana. Di dalam ilmu ulumul Quran nareko angkasit di surah atau angkasit di ayat na pamulai pun Allah Ta'ala nasabari apuji-puji pada padan na subhana alhamdu yarek jana tabaraka nareko angkasit di surah angkasit di ayat na pamulai pun Allah Ta'ala nasabak apuji-puji berarti ilalanna yaitu surai angka peristiwa maraja mailu natarangkan pun Allah Ta'ala merajin na terima akalan marajin na terima akalam pada padan naga pada padan na Isra Mi'raj antara Makkah Palestina itu jaraknya 3.500 kilo pada umumnya narikoto joka Palestina siulap pawattu ipake joka lisuki siulat to pawattu ipake joka berarti 20 waktu ipake PP napaki letu Palestina. Oke Palestina menre rilangie yase na langie bahkan ketemu Allah angka matuli suirwatue ya ia matoro wanni na yokka ia matoro wanni na disu marajing na terima akalam jadi latu na pemerri kota Mekah na curita na bitta we pole Abu Lahab maka da Muhammad ang kawing kalinya pole ko gari Palestina unawan niya kadaye pole ka amre maka day Abu Lahab kira-kira ko upasipulunga ko tahu melo ko cerita dia tu maka day nabita tapasipulungan na tahu ku cerita ki maka dikumpulkanlah orang. Jadi peristiwa peringatan Isra Mi'raj yang pertama panitianya Abu Lahab. Penceramanya siapa? Alena Nabi Tah. Nah pasipulung itawe Abu Lahab barat neng kalinya Nabi Tah tujuanna melo ipakasiri Nabi Tah. Nabi Tah melo ipasipulung tahu melo inapalatu parentana sampayangnya. Jadi pada nareko melo ipasipulungan tahu tapi niatnya yang beda. Abu Lahab melo ipasipulungan tahu melo pakasiri Nabi Tah. Nabi Tah melo ipasipulungan tahu melo inareko na palatu parentana sampajanya. Sipulun na tahu maka day Abu Lahab Muhammad endre no cerita. Kada pole ka waniye ujok ka Palestina latu ka Palestina menre ka rilangi lagi pertama 2 3 4 sampai ke 7 bahkan yasikna ya maka da Abu Lahab akka gari aje musiwali nakar aje na kasi Nabi tasiwali maka da Abu Lahab akka teru si dia nasa kuwaka si dia muribuang nga maka da Abu Lahab sinin nang kay hadere ni komite to pak balian ni kanihi na senyale na pole rilangi na isuro mi Makkah duwe aje na nadena sali unron na kani to pa balian biar waktu pak may kasalat tapa masu salah silolona ya karena itu tama akalan na cerita Abu Lahab me komite to pa balian yang kanihe
Isuro Makkah dua aja na agala sana na sabuang pecarana meron menri langi enare kusiwali lagi aja na iyaka idu suro Makkah dua aja na nakadabuang. Makanya hajin dijawab oleh Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Angka peristiwa meraja mailona terangkap pengalatala yang sulit diterima oleh akal. Berbanding lurus. Kita ambil contoh yang lain. Di surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi dimulai dengan kalimat Alhamdu. Magi pengalatala na pamulai surah Al-Kahfi dengan kalimat Alhamdu. Nasabah angka peristiwa na cerita pengalatala di dalam Ashabul Kahfi itu. Ada yang mengatakan lima isibawa, enam isibawa sunnah. Enam isibawa pitu isibawa sunnah. Angka makada pitu isibawa arwa isibawa sunnah. Matinro siaga etana matinro. Taluratu asera tahun nama matinro. Kira-kira. Angka gata korap pampura matinro taluratu asera tahun. Engkau gak? Degaga, umuruna lagi degaga, apalagi melo matinro taluratu asera tauna. Kira-kira tamagaro akalang angka tau matinro taluratu asera tauna. Ibu, ay matinro nih. Ibu, tamagaro akalang angka tau matinro taluratu asera tauna. Dena tama akalang, tapi kejadian. Magi na kejadian nasaba ilo ule na pungala ta'ala tamakulay matinro taluratu aserataun na benengide na palaloy pungala ta'ala. Begitu juga peristiwa Isra dan Mi'raj. Benengi alena nabi tamelo malalan riale de nulay nabi tamulay antara Makkah latu Palestina dalam waktu hanya setengah malam. Tapi nasaba nailorangi pungalatala alena pungalatala piloi. Makanya di kalimat selanjutnya asra alena pungalatala palalam pendibi tania alena bitamallalan riale tapi elokna pungalatala. Jadi begitu penjelasannya di dalam kitab Ilmu Ulumul Quran. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah. Perintah sampajang yang natarimi Nabi Bapak Ibu sekalian. Aja lalu tercapai-capai. Aja tacarubiangi sampajata. Apa kelebihan salat? As-salatu inna awwala yuhasibu bihil abdi yawmal qiyamah as-salat. Pamula-mulang narik kumutama ni riaso kiyama, mutama ni rilalan na kuburu tak. Yang pertama-tama ditanyakan itu salat. Sempajang. Ya. Tama kiilalan na kuburu ta. Anna pakutanana mungkar nakir. Man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma dinuka, ma kiblatuka, ma ihwanuka. Anna pakutanana mungkar nakir. Yang bisa menjawab anak ini. Sempajang. Kung kay mungkar nakir tama. Maka day sempajat ta. Tanan no. Ya, tanano iya pamewe si baliban. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ia tu narik ko angkat atau pura kilamma. Ya. Ia ko maka de kamanan ni sinin na pangantarae idi keluarga na lapotomati onruki. Ya. Pesannya Abdullah bin Umar. Kumaka de-adekan ditawe ini keluarga na onroki. Karena begitu pesannya Abdullah bin Umar. Ni karo Abdullah bin Umar ipana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia Abdullah bin Umar. Ko boleh baja-baja ku sangaji mati kak. Narik ko pada pura nak mulemma na maka de-adekan na tawe. Maka iko keluarga ku onroko. Magi na musuro kimonro karena ia tu waktu natama mungkar nakir lalana kuburuku makutana anna pasalan. Man rabbuka man nabiyuka ma imamuka ma dinuka ma kiblatuka ma ihwanuka. Iko keluargaku yase adanna pengurut Abdullah bin Umar.
Bacangan nga okko tujun na ulukku ayat 1 sampai ayat 5 surah Al-Baqarah. Nah, bacangan nga okko tujun na ulukku surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Baca nga toa ko tujun na ajeku 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ini dalil Pak yang menjelaskan boleh baca Al-Quran di kuburan. Pak kata tu macamnya, nasa tidak boleh baca Al-Quran dalam kuburan. Ya, di dalam kuburan tidak boleh, di atas kuburan boleh. Apa dia kami mengaji lalang? Jadi makasihnya pahami. Nasa tidak boleh mengaji dalam kuburan. Memang ni kami mengaji lalang. Ya saya nak buru ewat ding, ilalan nak buru ini kami lo tam. Pesannya Abdullah bin Umar, boleh. Bahkan bila nak kita membaca Al-Quran ke kuburu, bukan hanya orang yang kita bacakan mendapat pahala. Sini na yung rumah kuburu, sida pena lolongan mana tu apalah. Sini tahu ibaca, tapi sini nak kesida pena lolongan mana ngapalah. Makanya para lipas sepasa bijat Pak Ibu. Nah, baca sangadi pole matematiku. Okko karo mulam sida pena to mege bacangi Quran mege mi lodoangan. Makai alena yi lodoangan alena bacanga Quran iya lolonga to apalapa sida peka. Aja mulam ka kuru sida pena penjahat mege dosana dia na toba. Makai alena lagi gasa iya maselat to. Maselat itu pas sida peki alena tu lagi gasa. Ini dapat jantung to na taruh. Itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kopala mungkar nakil mutamil lalan na kuburo tamakutana man rabbuka wali sampajatta kedatan nano iya pamiwi badi man rabbuka maka de sampajatta Allahu Rabbi pung Allah taala puaku magi misangi maka daya tu pung Allah taala puana nasan nabaca ilala sampaja asyhadu an la ilaha illallah engke hebutin na he maka da pung Allah taala puana nabaca ilala sampajana kalima mas sampaja dalam sesuatu mesti nabaca sahada asyhadu an la ilaha illallah pung Allah taala pun man nabiyuka ni ka nabinna maka da sampaja tatanan no ya pambesi bali Muhammadur Rasulullah Muhammad suruna pung Allah taala nabinna magi misangi nabaca ilala sampajan wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga pakutanana mungkar nakir. Ma imamuka ni kana imammu ya kata de dapat berjama natap puni imam masjid nah ni kesan imam masjid dah Ustaz Wawa ma imamuka nak kada Ustaz Wawa kapang mar nak kapato magi nak kapang balala na lo mak berjama nadani sangiman na Pagkatong-ato, totoo mo iman na dito ni sangi. Pu iman na natanay. Hindi, pwede sa makalayro pu iman. Ang kapaparalo na napalo na sa pu iman. Kaya lokay di pu iman. Ang kada pu iman, maya dito ni sangi. Gardi. Ya. Mate pitu matu, napitilo masigi masampay. Ya. Onro riona ipatama masigi. La, yolo na sisa pu iman nonroy. Mariwala day kasi. Maimamu ka. Maka dari sampajatta ia pa baliwi Al-Qur'anu imani. Aku rangi mencaji petunjuk saya. Magi misalnya nasan nabaca ilala sampaja bahkan de nasa sampajanna narikode na baca Quran minimal bacaan Al-Qur'an yang wajib itu Al-Fatihah. Madinuka agamamu mati sampajanya maka dari Islamu dini salang agamana mana misalnya masa maka ada salang agamana kade salang ini tu mas sampaja jadi kodena sampajang ulangi maka dia mungkar nakir madinuka agamamu kada salang agamaku magi misalnya maka ada salang agamana kade salang ini tu mas sampajang ya kodena sampajang ini tu makalah. Hadirin. Yang kelima, pakutana mungkar maki belatuka. Aga ngolamu maka dia sempajangi al-Ka'batu kiblati.
Ka'bah ang ulo. Kumagin na misalnya kada Ka'bah ang ulo na, kada asal mas sempajang ini mesti mangolo di Ka'bah. Dan yang keenam, pakutanan mungkar nakir, ihwanuka, niga sila suremu, mapibadi sempajang makada, al muslimuna wal muslimati ihwani. Salam urane, salam makunrai sila surat. Kumagin na misalnya, makade sempajangnya assalamelo inatutu sempajanna mesti mak berisallan na pagilin lo atau napa mak berisallan nagilin lo ri abiyo. Sempajang. Jadi itu kata mak berisallan, pak mak berisallan kijo na pagilin tu. Assalamualaikum. Na tapo pi makadakum na pakigiling. Assalamualaikum. Gilinikum warahmatullah. Beli silo tengah. Assalamualaikum warahmatullah. Okupikum. Namake kata mas sempaja la ilaha illallah. Mas semangi dari salam na gini na. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Menoleh ke kanan, batasannya bahu kanan. Menoleh ke kiri, batasannya bahu kiri. Ya, gili kilo atau saling kata irita pak. Gili kilo radio saling kata irita nama apa betul lah. Si barisi naita. Assalam. Oh begitu. Yang benar itu pak, menoleh ke kanan, batasannya bahu kanan. Menoleh ke kiri, batasannya bahu